Are you panicky with the level of low AMH in your blood reports? AMH is the anti-Mullerian hormone that is released from your eggs. It is the indicator of the balance of your eggs at that particular time. It doesn't indicate your chances of pregnancy at all. So even if your AMH is zero point 0.2, you still have a fair chance of pregnancy. Dah kawe kasur kawe jengmut Miami. Ban persno ban perken mau biang saksi sen. Ya ka sorkar MDA haka juk kapor. Ya ka sorkar NDA kebala ilam dengan BJP hangti hapo Delhi. Burom ya kasur jongi ki ritpat ki basa hapo Meghalaya. Lada ya ka Manipur ya ka Nagaland Arunachal Pradesh. Bat Mizoram kila ban ai ka ILP nyibu ya udak jingkeli. Ke ipat ke penlong ipi ban penjenjar hadu kata-kata ban puson ban penong anyo ya ka ILP. Balai bahap benai selok, karsuson kelapas laci santam, kemud ayu, balai, jayu, itu. Lada ka Manipur, lada ka Arunachal Pradesh kayo, balai kami kelia kami yo. Timun tang aku akan buat kini kecing keli bak renik ngiju so berapor cepang kini ke ILP online permit bakalalong kajing yakhi kalalong sisa ke AKA ke ba kibriu hak jelai ke jongi ki angnut haduk kata-kata ban pentrai kam no yakani henrei hatu PUE ba kini kecing bam ai jing menjur jong ke sorkar pedeng ban pentrai kam ke ILP hak jelai jongi bat kumjuru ban pendrung yakani kakten kasih bat garo hak schedule jong kritis nishar dari India hatu PUE ba kani kadai la sin namar kecing turut jong ke sorkar jongi ba kamla ban kenyak sete sorkar pedeng bahkan penolong yakani kecing dawa ka isu juga ILP kedai ke ba day ke ba pelabu kentin ba barok ke ba ki kuat day nak tak tahu ngiru kemungkinan hikmat ngi sokho ke jing kuat jing ba bat ngiru ngi kuat lang ngi day ki benta jing ba hi ngiru ngi day ba hi juga state maklia ngi kuat bat kala penlong ngi bagian pas dengan resolution apo assembly ba ban penteri kami ke ILP ke state maklia bat kumjuru ban pendrung ke kredit kuat pra ia ketin kasih berketin karu ilale kata apa assembly de bat kam simkut tang kata bangile assembly kata ke bangile cedulhi bon sen kan mai kenduk gidi gino elam kamtam you honorable home minister Amit Shah ji kata ke bangile cedulhi ngiju pun sengau ia kene ngiju ai ka ji perkan mau ba in sobhaban buram lem yangi ia ka jing kwa jungi pajba ba in ai ban menteri kami ka ILP baru ia ka nega ketin kasih berketin karo. Dari haduk mentang ngim patyo kalong kebadai basisha bingim patyo te ngamla ban ong lada ban pediang te ong ban segeri kejik tulap juga dari soka. Namar ngila persang kat kilat telti barok kepada ban lek kebadon hapok joka an ngila lek ya kata bat ngila persang ban budin ya kata te hendrai haduk mentang ngim patyo dengan namla ban comments ke nak kadau kon patyo dari kasulong tu kumne ba dase kata kajing yo I jongi ngisngo bukal adai te hendrai ngim padla ban persong thu ya kata kajing skon kam jongi ban persong thu hagi dingin ngalam Delhi kumba kalau muta segede kata hak bangi baro nak state ngila sko dei ba don kam ban yo no ek ILP ketin kasi ketin karoro ban teri kam ban penong ban itu no hak banong official language te hendrai nakaliang na Delhi kini ngalam hadu mentah imat kim pat sko tho e kata kecil kam ke bangi sko tho te kecil tang kata te ngatrai kidang don kam kapor ya ke benak rinjungi ngin yai perken mau ngin yai pressure ngin yai budin ni kene hoj kapor kala de ke ba katem kala jankut ngila persang ban lek ke bahatam ngamud ban ong ba kanik sarkar ha ka jing UI kecunga la kadang de ke first time bangalong MLA padlong minister Andre ka bang compare ya ke performance juga di sarkar ke balad mensuah ngayu I bahkan eksorkar jungi MDA government kadai eksorkar ke waiting eksorkar ke bala perform ha hadu kata-kata ban sim ki tas ban pendep ya ki AKA ki ba ki wai eksorkar kim pat pendep mensuah ki pat lek mensuah dasi teman pas ya kata resolution ban menteri kam ya ka ILP ka stir 4 lek mensuah ngila lek mengi ban sim ya kini kecingrai ban ong pendep uput usam mensuah ke eksorkar kim padon ki balek ngila lek kan eksorkar jungi mata tengah ong ba kaning sarkar kala persang ban lek ke bahatam kepala ban lek ban sim ia kijikut jemut ban pendep ia kijik angnut jik pajba ka state Meghalaya
Te kum na pisngo pat nakaliang jung ba preston halor kan ni. Pi kejing kena ubriu kan don baik. Ngatai mana mengiyo ru kejing kena kan don ni. Tengi nadu kasngi ka bangi pa si resolution. Ka sulong baik namar ki don hi naki sengsan perthei ki belong locked. Tengayo i ka wei ka ba dang sien ka ba statement. Ka bana nakaliang u leader of opposition uong. Mentang ila don kam kerki ia ka ILP. Tengah kan mau prolong chief minister mu ngaru ngalong minister langta. Akan mau man ka kabinet mengikren arja sipo ajar kat wei ajar kat ar. Kalong bet bangim don kam ya ka ILP. Tenrei to ngin ya theu ya kata. Haki jing long briu trai jing kelak babun. Tenrei kejing sya ka bang akwa ben ong ILP kum ong i barenik. Mangi nakaliang ka MDI komen nadu dewan bangi sim ti ka sarkar banyalam. Ke jela barok ka wei. Ngi sotu cai kedari ke jinot kam kini arteli ki isu. Ka wei ka ILP ka baar ka languages ka bangi ngi kwa bala ko nuru de banrung no aka kernit ka bapra badang don chu sa ka wei bat kata kolong ka boundary issue. Tekini ki dei ki core issue ki bangi ngi i ba bon kitu ki sarkar ke bamunchwa. Ladi keren tang nak tin rei ka kam bat ka tin ke per bak labak. Te nakada ang sumbon ong ba upai ba ngatrai lada uri kolek upai din. Ngatrai ngangai skem hi bakin yo i ki sisa. Ka ka ba kan ka sarkar MDI ka le. Nadu khat pra hadu mentaka kalimat jankut wara jarar puar. Kibriru kinya ap kemilinti ya kan ni lakan ulong ne kam ulong bat kan ni ke sarkar MDA ka pamenta. Te nakaliang ju ba rembui ku menteri kampo yeng kai go pidan bat ong halor jo kan ni. Kejing bamla jong ke sarkar la se ban penyo e kata ka ILP bat ban penrung ru ikaten khasi bat garo ha ka knet ba pra jong kri senchar kali. Ide ba so tho ha ka senchar pai ba ki sarkar ki wan ba ki sarkar ki le. Handai ki isu ki badai banle ki ai pitek. Te kajing persang jengi hakini ki hakan ka tem jengi kalong kagiale kabala ban penurlong ya kata kajing don kam jengi berba namar ba kine kemdei ki jing dawa jong ki nomi khmat lane ka jing dawa jong assembly kine ka dei ka sur jong pai ba kabakwa teden takadaw ngin yai persang bat nakwe ka por kom ong menne nero basdang ba ki sarkar ki wan par ki sarkar kinle handai yak isu ki badai nakbanta ban yak ILP bat isu wede nak menta ka ban penrung yak khasi hak schedule kan yaine bat nga kermen schem ba hakwe geski ni im kum ki bring brong ji kermen ba kaji anur upaj ba kan urlong. Namar ba ngi ba kasukan dia iba kam semlanyo ya kasor jungi terembluk wat hadin bagi henru pongot kelapa si solution ngi ba kam semla kajinap setia ba sosi isu ni kalong kat ngidang ap kuma keren berpor sarkar ba kat ngidang ap ba kasukan dia menteri kam tak IP kladai kai por kaya kasukar jala ba kadi menteri kam mardono ya kan ke MLSC ki kerdop ke ba sosi kalong ba kidang permena ba sapli tang ti pomling ka ko terek ngan keren biang sam sisien kalong ba tang ko beling kamdai ke sekarung kami jong parjala kidang bun sebuah kilat manrung te watang ka ri belum bai ke jungi kat kum ke jing identify jong sarkar kalong khapra tli khdop ki jaka bala bantai khdop teng so ban kentu sarkar tilot ya bro te khdop khapra tli ar fly tli ti problem kalo garo ya ka phila ban exercise hadu kanu ka khlan ta ke MRSC